Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, aho muherereye mukurikiye Ibendera TV, nongeye kubaha ikaze nanabashimira. Reka mbibutse ko turi makuru, twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha. Reka nkwibutse ko uyu munsi turi kwa gatanu, ni tariki ya mbere Gicurasi muri mwaka wa 2026. Mwese mbahaye ikaze mu kwezi gushya, mbahaye ikaze kandi ku Ibendera TV, makuru ya mbere yo kuri uyu munsi. Munyemerere aya makuru rero mbabwire yuko tugiye kuyanzikira cyangwa se tugiye kuyashingira ku ngingo zikurikira. Ubu tuvugana amakuru atunguranye kandi yihutirwa aratangaza yuko Bwana Joseph Kabila Kabange yabagiye gutangiza intambara yeruye kuri Kinshasa. Ibihano bya Amerika birasa n'ibyazambije ibintu, turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uyu mujyi wa Uvira biravuga yikongeye kumeneka amaraso y'inzira karengane. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri aya makuru uraza kunyemerera tuze no kwerekeza muri Ituri haturutse inkuru y'Inshamugongo. Abantu bagera ku 9 bose bishwe ni mu bitero byagabwe ahitwa Ijugu. Abaturage bakomeje guhunga amasigamana. Aha turaza kunyarukirayo naho turebera hamwe uko ibintu byifashe. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi tuze kwerekeza Kisangani. Kugeza ubu tuvugana aha Kisangani, abasirikare 84 ba FARDC bose bari mu byago bikomeye bazira Alliance Fleuve Congo mama 23. Turaza kurebera hamwe impamvu nyamukuru abasirikare ba FARDC abagera kuri uyu mabare wose bari mu gahinda cyangwa se bari mu bibazo bikomeye cyane bazira Alliance Fleuve Congo mama 23. Bakunzi bacu kandi muraza kunyemerera tuze kwerekeza mu Minembwe muze kunyemerera tuze kurebera hamwe iyi nkuru ikomeye iturutse mu Minembwe, aho kugeza ubu mu Minembwe haturutse cyangwa se hari kuvugwa inkuru nziza ku banyamurenge. Ubu abanyamurenge bamaze kwemererwa gutabarwa. Bagiye gutabarwa nande? Birakorwa gihiki? Ibi bije bituruka he? Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Kandi muraza kunyemerera nze kubabwira ko ibintu byongeye guhindura isura. Ubu tuvugana i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo gutegurwa imyigaragambyo ikomeye cyane ifite aho ihuriye cyangwa se imyigaragambyo igiye kuba kubera Bwana Joseph Kabila. Turaza kurebera hamwe iyi myigaragambyo irimo gutegurwa i Kinshasa kandi ifite ngo impamvu nyamukuru ari Joseph Kabila. Turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Hanyuma muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze kukubwira kuri iyi nkuru ikomeye, nayo ni inkuru itari nziza ibabaje. Abimukira muri Afurika y'Epfo bamerewe nabi, barimo kwicwa ku manywa y'ihangu, bicwa urw'agashinyaguro. Bantu mudukurikiye, bantu mumishoboye mutabare, ndakubwiza ukuri ko muri Afurika y'Epfo ibintu abimeze nabi cyane. Amaraso y'inzira karengane zaba bimukira arimo kumeneka ku bwinshi. Turaza no kwerekeza muri Iran. Mbabwire ko Iran imaze guteguza Amerika ibitero by'imeruka. Nukubera iki? Turabyinjiramo byose ku buryo burambuye hamwe namwe hano ku Ibendera TV. Niba unkurikiye wamaze kugera hano ku Ibendera TV rero unyemerere nongere nkubwire ngo ikaze ku Ibendera TV, ikaze makuru agezweho kuri aya masaha. Hanyuma mwese mudukurikiye ndabasaba ngo munkorere like, hanyuma kuri mwe bashya mugeze hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere ndabasaba ngo munkorere subscribe. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ariko ndanashimira namwe mugiye kubikora. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, ntago turi buze gutinda muri aya makuru.
nako muri aya magambo ahubwo ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Njye nitwa Mukada, mbahaye ikaze. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ikaze kuri mwese rero ku Ibendera TV, makuru agezweho kuri aya masaha. Reka nkubwire yuko aya ari amakuru yo ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2026. Hanyuma rero aho muherereye muze kuduha ibitekerezo, niba murimo kunyumva neza munyandikire mubimbwire, niba ukwezi gushya mwakwinjiyemo neza mumbwire, hanyuma ariko kandi mujye munambwira uko muri kwakira amakuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nimero nayishyizeho abashaka kuduha ibitekerezo munyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp, nimero nayishyizeho abashaka kwamamaza, abashaka gutanga ibitekerezo, abashaka gutanga ubutumwa cyangwa se gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV, mwese mwanyura kuri uwo umurongo wacu wa WhatsApp. Hanyuma ni munyemerere twinjire muri aya makuru rero byihutirwa. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano wahoze ari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, umwuka wa politiki n'umutekano wahise ufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru, aho hari impungenge z'uko ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka bikaba bibi cyane ku rugamba rweruye. Amakuru aravuga yuko nyuma y'uko Joseph Kabila Kabange umaze igihe ashinjwa gutera inkunga umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ariko akabihakana kenshi. Ubu nyuma yo guhabwa ibihano biravugwa yuko ngo ashobora kwinjira mu rugamba byeruye, noneho ibi byo kumushinja gukorana cyangwa gutera inkunga Alliance Fleuve Congo M23 noneho akabikora yeruye. Kugeza ubu ngubu rero uyu akaba ibye byongeye kugaruka mu nkuru zikomeye nyuma y'ibi bihano yamaze guhabwa na Amerika. Ibi twaraye tubigarutseho, ntago ndibuze kubigarukaho, ariko ndakubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara gufatira ibihano bwana Joseph Kabila Kabange zimushinja uruhare mu guteza cyangwa mu gutera inkunga abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23, abakurikiranira hafi bya politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko ubu aribwo ibintu bigiye kuba bibi cyane. Ibi bije byiyongera ku kindi cyemezo gikomeye cyafashwe mbere, aho ubuyobozi bwa Kinshasa bwari bwafatiye icyemezo gikomeye ndetse bugakatira uyu Kabila igihano cy'urupfu. Ni ibintu byabaye mu mwaka ushize 2025, bamushinja ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi n'uruhare mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose byatumye umubano hagati ye n'ubutegetsi buriho urushaho kuba mubi cyane, urazamba ndetse urazambagatana. Amakuru aturuka i Kinshasa rero mu basesenguzi baherereye ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye bwana Kabila ibihano mu rwego rwo gusa naho bamukanga cyangwa se bamuca intege, ariko abasesenguzi ibi barabibona nkaho noneho ahubwo ari ikintu gikomeye cyane. Baravuga ko uyu ashobora kubigenderaho noneho akinjira muri Alliance Fleuve Congo M23 byeruye, nubwo kugeza ubu Kabila ataragira icyo yatangaza ku mugaragaro ngo avuge yuko yakiriye ibi bihano. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano batangiye gutangaza ko ibi bishobora kuza gutuma ahubwo ibintu biba bibi cyane.
arabavuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari hafi gufata icyemezo gikomeye cyo kuva mu guceceka akinjira mu bikorwa by'intambara ku mugaragaro. Bityo Alliance Fleuve Congo 23 akomeje gushinjwa gukorana nayo, we yakunze kubihakana ahubwo akaba yayinjiramo byeruye ndetse gakorana nayo, bityo ibintu abigahindura isura. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko ibi bihano bishobora kumushyira mu mwanya wo kubura icyo atinya, bityo agahitamo kwerura akinjira rero mu rugamba byeruye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere kandi mbabwire yuko nibamaze kugera hano turi makuru hano ku Ibendera TV, na makuru agezweho kuri aya masaha. Nyemerera nkwibutse niba bamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Amakuru ya Ibendera TV, ni munyemerere mikrofone tuyerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Ndakubwira yuko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira kongeye kumeneka amaraso y'inzirakarengane. Amakuru yizewe aturuka mu mujyi wa Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko umutekano ukomeje kuzamba ndetse ibintu ngo byongeye kuba bicyane. Mu ijoro ryarahirikiye no kuvuga ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri wa gatanu tariki ya mbere Gicurasi muri uyu mwaka w'2026, aho havuzwe urupfu rw'umukobwa warashwe n'abarwanyi ba Wazalendo, bityo iyi nzirakarengane ikaba yahise itakariza ubuzima ahangaha. Nkuko amakuru yatanzwe n'abaturage bari hafi yaho ibi byabereye muri uyu mujyi wa Uvira, vuga yuko ngo uyu mukobwa yari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 17 na 20 y'amavuko, akaba ngo yarasiwe mu gace ka Karimambenge ahazwi nko ku Pikana, ni mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Uvira. Abatangabuhamya bavuganye na Ibendera TV bagira bati, twumvishe urusaku rw'amasasu nyuma tumenya ko Wazalendo barashe umukobwa yarakiri muto cyane, ntago higeze hamenyekana icyaba cyateye iyi impamvu yo kurasa uyu mukobwa. Andi makuru akomeza avuga ko uwo mukobwa ngo yarashwe amasasu agera kuri 3, arimo iryamwinjiye mu mugongo rikanyura mu nda bikamuviramo gupfa ako kanya. Ibi byabaye mu gihe Wazalendo bakomeje gukorana bya hafi n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse bakaba banakorana n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare birimo kubera muri aka gace. Abaturage baganiriye n'ibitangazamakuru bitandukanye bagaragaje impungenge zikomeye ku mutekano wabo, bavuga ko ibikorwa by'ubwicanyi n'ihohoterwa bikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye byaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abavuga ko abasigaye babayeho mu bwoba bukabije kuko ngo barara amajoro abahunga batinya amasasu. Umuturage umwe yagize ati, buri munsi tubona abantu bicwa, Wazalendo na FARDC bari kuduteza umutekano muke. Turifuza ko ubuyobozi bwagira icyo bukora vuba kugira ngo abaturage dutabarwe. Nubwo aya makuru akomeje kuvugwa, ubuyobozi bwa gisirikare muri aka gace ntiburagira icyo butangaza kuri aba Wazalendo abishe uyu muntu. Ibi bibaye mu gihe imirwano ikomeje mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikomeje guhangana n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23, bigatuma ubuzima bw'abaturage burushaho kujya mu kaga n'ibibazo. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano ndetse na politike mpuzamahanga baragaragaza ko hakenewe ingamba zihamye kandi zihuriweho n'impande zose hagamijwe kurinda abaturage no kugarura ituze rirambye muri aka karere gakomeje kuzahazwa n'intambara n'ubwicanyi bwinshi kandi budasiba ahangaha.
Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ibitekerezo byanyu turabyakira, ni munyemerere babwire ko ibitekerezo byanyu turi bubyakire. Abantu mudukurikiye nubwo mbona atari benshi, ariko ndabasaba gukora like. Ndabasaba niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ukoze cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Shiti bakunzi bacu, ni munyemerere twerekeze muri iyi nkuru butuvugana, twerekeje Ituri haravugwa inkuru y'incamugongo. Abantu 9 bishwe mu bitero byagabwe Jugu, abaturage bakomeje guhunga ari benshi. Intara Ituri yongeye kwinjira mu gahinda gakomeye nyuma yuko byemejwe ko abantu 9 bahitanywe n'ibitero byagabwe mu midugudu itandukanye yo muri teritwari ya Jugu, cyane cyane mu gace ka Mambisa. Amakuru aturuka mu nzego zibanze n'abaturage aravuga ko ibyo bitero byagabwe n'abantu bitwaje intwaro, bakabagabye ibitero mu buryo butunguranye mu midugudu itandukanye, bikica abaturage b'inzirakarengane ndetse bagatwika inzu zimwe na zimwe. Ibi bitero byabaye mu ijoro ryakeye, aho abaturage benshi bari basinziriye. Ibintu rero ngo byatumye batabasha kwirwanaho cyangwa guhunga hakiri kare, bituma ubuzima bwinshi bw'abaturage buhatikirira. Uretse abishwe, hari abandi benshi bakomerekeye muri ibyo bitero, mu gihe abaturage benshi batangiye guhunga ingo zabo berekeza mu bice bifatwa nk'aho bitekanye kurusha ngaha, harimo ahitwa Igabariyeri n'ahitwa Fataki. Abaturage bavuga ko bari mu bwoba bukomeye, aho bavuga ko buri joro baba batekereza ko bashobora kugabwaho ibitero, bundi bakicwa, cyane cyane ko imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugaragara muri aka gace. Teritwari ya Jugu si ubwa mbere ivugwamo ibikorwa nk'ibi, kuko imaze imyaka myinshi yibasirwa n'ibitero by'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, ibintu byatumye ibihumbi by'abaturage bava mu byabo. Abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano bavuga ko ibi bitero bigaragaza ko ikibazo cy'umutekano muri Ituri gikomeje kuba ingorabahizi, nubwo hari ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa. Bavuga ko kuba ibitero bikomeje kugabwa mu midugudu itandukanye bigaragaza ko imitwe yitwaje intwaro igifite ubushobozi bwo kugenda igaba ibitero aho ishaka. Ibi ngo biri gutuma abaturage bakomeza kubaho mu bwoba bwinshi. Ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo FARDC haravugwa ko zatangiye ibikorwa byo gukurikirana abo abagizi ba nabi barimo kugaba ibyo bitero, ndetse bakaba basaba abaturage gukomeza gutanga amakuru kugira ngo umutekano bashe kugarurwa. Icyakora abaturage bo muri aka gace bavuga ko ibyo bikorwa bikwiye kongerwamo imbaraga, kuko batangiye kumva nta mutekano bafite mu ngo zabo. Bibaye mu gihe Ituri iri mu ntara zikomeje kwibasirwa cyane n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, aho bwicanyi, gushimuta abaturage no gutwika inzu bikomeje kuba ibintu bya buri munsi. Mu gihe nta ngamba zihuse kandi zifatika zifashwe, rero hari impungenge ko umubare w'abahunga n'abahitanwa n'ibi bitero ushobora kurushaho kwiyongera, bigatuma ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera muri aka gace. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano, ndagusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane. Hanyuma niba uri mushya hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Hanyuma ibitekerezo byanyu turakomeza kubyakira, ni mu biduha turaza gufata umwanya tubinyuzemo amaso mu kanya. Gusa nkomeje kubabwira yuko turi mu makuru hano ku Ibendera TV, na makuru yo kuri uyu munsi. Ubwo mwese rero amukomeze kwiyumvamo ikaze. Reka twerekeze rero ahitwa Kisangani. Kugeza ubu ngubu aha ibintu byahinduye isura yo ku rwego rwo hejuru. Abasirikare 84 ba FARDC bari mu kaga gakomeye bazira
Alliance Fleuve Congo 23. Kuva kuwa kabiri tariki 29 Mata, ubwo no kuvuga mu kwezi gushize kwa kane muri uyu mwaka, urukiko rwa Kisangani ruri kuburanisha abasirikare 84 bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bakaba bakurikiranweho guhunga abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ubwo bari bahanganye ku rugamba. Aba basirikare baregwa ibyaha birimo guhunga umwanzi, kwica amabwiriza ya gisirikare, kwigumura no gupfusha ubusa amasasu. Aba basirikare bari kuburanishwa bakaba barabarizwaga muri batayo ya ni batayo y'ibihumbi 3415 ya FARDC yakoreraga i Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu. Ubushinjacyaha bubarega ko basubiye inyuma ubwo bari bahanganiye na Alliance Fleuve Congo 23 mu gace ka Rutobo, ni mu gace ka Rutoboko. Ubushinjacyaha buvuga kandi ko nyuma yo guhunga batangiye kurasa mu kirere nubwo bari babibujijwe no bakuriye. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko kwigumura kwa bariya basirikare kwatangiye ubwo bishyuzaga amafaranga y'umushahara abatahembwe. Umuyobozi wa zone ya 3 ya gisirikare babarizwagamo niwe wiyambaje ubutabera mbere yuko abatangira gukurikiranwa. Bijyanye no kuba ari benshi, umunsi wa mbere wiburanisha ajya bariya basirikare wibanze ku kugenzura imyirondoro yabo. Kuwa mbere tariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo iburanisha ry'abasirikare rizasubukurwa cyangwa se rizakomeza. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbabwire ko abasirikare ko ari 84 bose barazizwa yuko ngo abahunze imbere y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, bityo bigatuma ngo Alliance Fleuve Congo 23 ibasha kwigarurira bimwe mu bice bikomeye birimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezwa hano ku Ibendera TV muri aya masaha. Zere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Ndacyababwira niba umaze kugera hano unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze mu Minembwe. Ubu haravugwa inkuru nziza kandi ishimishije kuri abaturage b'Abanyamurenge. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko inkuru iri kuvugwa ikaba ari nziza ku Banyamurenge, aho ubu bimaze kwemezwa ko ngo bagiye gutabarwa. Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo nibwo komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CSR yageze mu gace ka Minembwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ijyanye ubufasha bw'ubuvuzi ku baturage bamaze imyaka igera kuri 9 babayeho mu ntambara z'urudaca. Abaturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe bagaragaje ibyishimo n'icyizere cy'amahoro, bavuga ko uku kuhagera k'uyu muryango ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora kongera gusubira mu buryo busanzwe. Umuyobozi w'agace ka Minembwe yitwa Colonel Gikwerere Charles wakiriye izi ntumwa yavuze ko bufatanye bwazanywe bugamije gukemura ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti cyari cyugarije abaturage bahangaha. Agira ati nibyo kuri uyu wa kane tariki 30 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka komite mpuzamahanga y'umuryango w'ubutabazi yahageze ku mugoroba.
twabakiriye neza batubwira ko baje gutanga ubuvuzi ku baturage. Hano hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'imiti, turizera ko bufasha bwabo bugiye gufasha abaturage kandi benshi. Ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'umutekano muke bikomeje, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kugaba ibitero ku baturage abo muri aka gace. Ubu abaturage benshi bavuga ko abatakijya mu mirima yabo kubera gutinya umutekano mukeya. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Ni bamaze kugera hano, ndacyagusaba ngo nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV kandi uze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma nshuti bakunzi bacu mudukurikiye rero, ni munyemerere mbabwire yuko abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge barimo kubyinira ku rukoma, aho abasesenguzi mu bya politike bavuga ko imyigaragambyo iheruka kubera mu bihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya na Canada yakozwe n'abanyamurenge bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubw'Ibujumbura ishobora kuba yaratsinze ndetse igatuma habaho igitutu ku buyobozi bwa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Neva w'u Burundi. Bamwe mu banyamurenge ngo barashinja leta ya Kinshasa n'abafatanyije guhonyora uburenganzira n'umutekano wabo. Ibintu rero bakomeza kugenda bamagana. Ibintu byamaze guhindura isura rero, nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ni munyemerere mbabwire ko ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rigiye kwinjira mu bikorwa by'imyigaragambyo kubera Bwana Kabila. Ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo UDPS ya Perezida Tshisekedi yatangaje ko riteganya gukora imyigaragambyo mu murwa mukuru Kinshasa ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka. Akaba ngo ari imyigaragambyo igamije kugaragaza inkunga ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Bwana Joseph Kabila Kabange. Nkuko bitangazwa n'iri shyaka, iyi myigaragambyo ngo igamije gushyigikira icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cyafashwe n'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, aho Kabila ashinjwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke n'intambara zikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'iri shyaka UDPS buvuga ko ibihano byafatiwe Kabila ari intambwe igamije kugaragaza ukuri ku bibazo by'umutekano muke bimaze igihe kinini mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kugeza ubu rero iri shyaka rikaba rivuga ko iyi myigaragambyo igamije kandi kugaragaza ko abaturage bashyigikiye ingamba mpuzamahanga zifasha kugarura amahoro muri iki gihugu, gusaba ubutabera ku bantu bose bashinjwa kugira uruhare mu bibazo by'umutekano, kwerekana ko ubutegetsi buriho bushyize imbere amahoro n'umutekano w'igihugu. Icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufatira ibihano Joseph Kabila cyateje impaka ndende muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikaba byongeye guhindura isura yo ku rwego rwo hejuru, aho iri shyaka rivuga ko rigomba kwinjira mu myigaragambyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 2 Gicurasi muri uyu mwaka, bagamije gushimira amahanga ngo yafatiye ibihano Joseph Kabila Kabange.
nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nanone nongere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Niba amaze kuhagera unyemerere unkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano kandi unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze muri ya nkuru nababwiye, inkuru irebana n'abimukira bari mu bibazo bikomeye cyane. N'abimukira bari mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Kugeza ubu aba rero bakaba bavuga yuko ngo barimo kwicwa nabi, bicwa urw'agashinyaguro ku manywa y'ihangu. Afurika y'Epfo kugeza ubu igeze habi kubera urwango rukomeje gukorerwa abimukira. Ni ibintu bikomeje gufata indi ntera ku buryo bamwe bifuza kuva muri iki gihugu, dore ko ngo hamwe kwivuza bibasaba kubanza kwerekana ko ari abenegihugu. Byagaragara ko atari abenegihugu, ubuzima bwabo bukajya mu kaga. Amatsinda y'abaturage yishyize hamwe aravuga ku mugaragaro ko umwe mukira wese yaba afite ibyangombwa bimwemerera kuba muri iki gihugu cyangwa atabifite agomba gusubira iyo yaturutse akava mu gihugu cyabo. Urugomo rukomeye rero rukaba rwagaragaye mu ntara ya KwaZulu Natal na Gauteng. Abimukira baturutse muri Ghana, Nigeria n'ibindi bihugu bya Afurika bakaba bamaze kumenyekana. Bakaba rero bamaze kumenyeshwa na bagenzi babo uko ibintu bimeze kandi ko bimeze nabi. Amaduka kugeza ubu yaba ngaba ngo harimo gutwikwa, abandi bagakubitwa, abandi bakicwa ku manywa y'ihangu. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Hirya no hino abantu baratabaza kubera aba bantu barimo kwicwa urw'agashinyaguro. Polisi yagaragaje ko yahagaritse ibi byose uhereye ku muyobozi mukuru wayo n'abamwungirije kubera ibyaha bya ruswa bakurikiranyweho muri dosiye, kuko bisa naho n'uwajya kurega adafite uwo aregera, kubera yuko aha n'ubundi ngo ibibazo bya ruswa bikomeje kuba byinshi. Abaturage rero bakaba barimo kurengana mu by'ukuri kandi ku rwego rukomeye, ariko kandi nanone gutabarwa biragoranye. Urabone ko basa naho bameze nk'imfungwa rwose, ibintu bitameze neza n'akana gatoya. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero nta gutinda, ni munyemerere twerekeze mu yindi nkuru. Iyi nkuru iragaruka cyangwa se irasubira muri Irani, hagati yabo ni na Amerika mu ntambara. Kugeza ubu tuvugana, leta ya Irani yateguje Amerika ibitero by'imeruka. Leta ya Irani yatangaje ko Amerika nisubukura ibitero ku ntambara maze ikemeza n'intambara imaze amezi abiri. Alliance Fleuve Congo imaze kwemeza ko izagaba ibitero bikomeye mu gihe yaramuka yigabweho ibitero bikomeye, ndetse ikomeza gushimangira ifungwa y'umuhora wa Hormuz. Kugeza ubu umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli, umaze amezi abiri ufunze kubera intambara Amerika na Israeli byasoje kuri Irani kuva ku 28 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026. Ibi rero bikaba byaratumye ibikomoka kuri peteroli ku isi hose bihenda, ibintu bikomeje gutuma abaturage hirya no hino binubira imiyoborere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gushyira kaga isi yose mu bibazo bijyanye n'ubukungu. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko twerekeje ku musozo w'aya makuru. Birashoboka yuko ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ukaba dukurikiye, unyemerere unkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Mwese rero ni munyemerere twerekeze ku musozo. Mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru, mwakoze cyane. Mwirirweho, mugire umunsi mwiza, mukomeze kugira ibihe byiza.